البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع لله داع أيها المبعوث. Kardeşlerimizge rahmet sözü yetkiremiz. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli konaklar, isenmisiz kadirli dostlar. Biz sizni Kamil Mescidi oşulu tantanasında koynar selamlayız. Müftiye Kamil Hazret Samigulli hem Robert Hamidullah Mingaliyev. Hürmetli Kamil Hazret, söz sizge. Rabbil alemin. اللهم حقا زكاه بحق نزل اللهم عظم فيه رغبتنا واجعله نورا لبصرنا وبصيرتنا وشفاء لصدرنا اللهم زين به لساننا وجمل به وجهنا وكفر به ذنوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار آمين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Hürmetli din kardeşlerim, tanışlık bistesi falı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Birinci şıratta bizim reisimizge rahmet eylesin ki de Başkan Veliyeviç, hürmetli Stavroviç, Robert Hamitoviç, Ilgat Ahmetoviç, din kardeşlerim barıza da zor rahmet. Çünkü bu meşet kuptan tezile başladı. Biz halık bilen bunda girdik, jir turunda uğladık. Hem ondan sonra Allah'ın rahmeti bilen Robert Hamitoviç bizge kildi. Hem özünün yardımını taqdim etti. Hem Allah'a şükür nihayet bu meşetimiz safqa bastı. Hem Allah'a şükür bugün birinci cumabızını biz birgeleşip bunda okuduk. İnşallah gelecekte de bu meşetimiz boş durmasqa tiyiş. İnşallah 5 vakit namaz bunda okunacak. Hem bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neseli beyte men qara harfan min kitabillah kim Allah kitabından bir avaz bir harf okusa felahu bihi hasana ul bir izgelik ola vel hasanatu bi aşri amthaliha her bir izgeligimiz onga tapqırlana la aqul alif lam mim harfun min bit alif lam mim bir harf dibeyt mim bel aqul kirasinşa alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harfun yani alif lam mim iştirli harf alif lam mim okugan kişi 30 savabqa iya bular. Yani Kur'an'dan bir harf okusak 10 savabqa iya bulabız. Meşette bir namaz boshqarsak 27 namazga ortiqroq savob beriladi. Bosqan kelish bir harf okusak 100 savob beriladi. Ramazon oyida esa 700 dan olib ko'pga topqirlanadi deb aytdilar. Shunga ko'ra masjidlarimizda namozlarimiz xayrliroq, savobi ko'proq beriladi. Shunga ko'ra bu masjidimiz bo'sh turmasin, yashrak bunda keligiz. Yana shada bik motor muhabbat bino bor. Anda ibodat xotin qizlarga da ayrim o'rin asrlandi. Meclisxana degan bo'lmasi bor. Shunda Alloh bersa darslarimiz da uyushtirilacak. Meclisler, ibodatlar, xotin qizlarimizga da, erlarimizga da Allohga shukr o'rinimiz bor. Kim bu ishga qatnashdi, Alloh barisidan da rozi bo'lsin. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men bana lillahi masjidan kim Alloh rizoligi uchun bir masjid bo'ldirsa, tuzasa, banallohu lahu baytun fil jannah. Ya'si boshqa rivoyatda banallohu lahu mithluhu fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala bu kishiga shunday sifatda yurt bo'lagitar jannatda. Eng muhimi, onun propiskasi jannatda bo'lacak. Shukr Allohga shukr kim tuzidi, kim qatnashdi, Alloh barimizdan da rozi bo'lsin. Hem bu masjidda ibodat qilarga barimizga da nasib bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli din qarashlarim, bugun mana bu jirlikda zo'r tantana masjid ochilib, hammangizga da bek zo'r rahmat. Mana shu tantanaga keldingiz. Zo'r rahmat Robert senga ham shu masjidni
булдырырга тырышкан кешеләр өчен барыбыздан да сиңа бик зур рәхмәт. Әлбәттә, менә монда ерак түгел зират. Бу мәчеткә монда яшәүчеләр дә килер, анда зиратка барган кешеләргә дә бик уңай булыр. Игелекле булсын, монда мәчет кенә түгел, менә янында биналары да бар, бөтен шартлар тудырылган. Игелекле сәгатьтә булсын. Һәммәгезгә дә рәхмәт монда килгәнегез өчен. Хөрмәтле Рөстәм Нургали улы, рәхмәт сезгә. Саклар, Камил мәчете ачылу белән без сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Поздравляем от всего сердца с открытием прекрасной мечети Камил. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيه زجاجة الزجاجة كأنها كوكب من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور يهدي الله لنوره فيها يسبح له وأطيع